Исыгорно хамгалгын ДН ветеран Георгий Владимирович Тимофеев множил зона ханенга октова агуих элдың наиндыгыдыхи жылды зарёлыгды хангендер гертихиненге нухуденго нютуге хиденга дунда октова хундыты ахы дөлдірген эмге большыны хоринды бухулина хая ажуона. Ургыжиева залошулды орынго захядам жолжы ажы байдалы эгел сынтенюсын удархувалдыны. Агуих элдың удырор амыршылхая ерхын хун бухунейі хундумушы заншылара октана. Элшіде тода ағын буряды тәріғі зихирғаны тылғылықшы Ананды Дандаков. Ол зықтымны ехі бұй юмнен хэм байна, харудың бағы хуунен байна, гір юмнен барак, хорап, множил зонжилы окта. Мені ханхада инықумны аттар хылхада ехі хэн юмырты хум байна, хыды юм балалай карнатына, тихіде емі хумны жишен балулдай маны залушулды, аяр зонаға хурот, иежі урықша ханаты, манта ухазажы, егіт бодыр вайхны мант кухиніпте. Георгий Владимирович арвана эманахатайда менгі юханзон душындырвун онды, сыргай алванды татагдажа внукова хотада арвадыхи гвардейска автонағы дивизида албахахын. Тындыл менгі юханзон душындаван онай майнги хунейі уктахын беге турсын хорына. Дәне хулды Корковскин нырымжыты Ахмат Радя Маргжылтыдай хорголи дургет, Кутузове, Суворове, Александр Невскин орденуды гвардейска Таманска, хойрдыхи дивизиен радиостар ушо тавынжыл албағара. Менгі юхынзун тавин онды нютыға босахынгюм. Вы же самые ближние люди, которые приехали встречать с нами, поразговаривать, погулять вместе. Желаю здоровья, чтобы было хорошее для всех. Со всеми дружнее жить, а не так, как захотелось погулять или кого. Дружба – это жизнь. Я так считаю. Сержант Тимофеев албы хақы жылнытса улан талмайдары үңгірхін сырғы долон жақсалды хавадыжы. Оркестры буритылды олысы гол байер яғылы кімжейі вулғыноты орылсам байна. Дәйне хулер Георгий Владимирович сойылды бүйе зарюла. Турунютыкта сойылы бәшін хутыл біріло. Тавиғарын жылғы улу сақты ажығоғын Александра Сергеевна нұқыртые гурвун хубудые хуму жулы. Мұны олың ашызы нырте гошынырте валынхы. Жарғыл дұрың ұрмызырыкте ажығона. Арюн Сырындышева, Хантыжып Будаева, Дамдиндин Хавоев, Бурят ТВ, Байжана Горинха.